kami haus kehadirat Tuhan. Oh, setiap ikut kami Tuhan, ku serahkan hidup kami. Jesus, oh datai Roh Kudus, teguh setiap ikut kami. Shirarabaka shikira bashandarararara, sirabaka shikira bashandarararara. Oh hadirat Tuhan, kami dekat ngasaikan. Tuhan Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Tuhan begitu Tuhan, kami ngasai kecukup diberkat oleh Tuhan Tuhan. Kami ngasai ke shalom, damai sejahtera Tuhan Tuhan. Lalu kami ngasai ke pengagak, kami ngasai ke pemanah dalam hidup kami. Laban Tuhan bisi ngau kami. Tuhan pagi di baru Tuhan, kami dekat nyerah ke setiap ikut kami bajari Tuhan Tuhan. Awak kehadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kami ngasai ke. Terima kasih Tuhan ke pemanah Tuhan. Laban kemarin kami dah nyambut ulang tahun gereja kami ke-23. Lalu kami dekat mendak jauh ke depan lagi Tuhan. Nama message Tuhan, nama utai kat di padah Tuhan dengan kami Tuhan. Nama julu hati Tuhan, nama utai kat di kerjaan Tuhan dalam hidup setiap ikut kami Tuhan. Lalu kami mengucap syukur kau terima kasih. Laban udah 23 tahun tu Tuhan beserta ngau kami. Lalu kami Tuhan dekat terus beserta ngonuan. Lalu pagi itu Tuhan, kami nyerah ke gempuruk kami bak cari Tuhan. Oh, kami nyerah ke pastor kami di dekat berkongsi ke lekat jakut Tuhan. Padah Tuhan message Tuhan ngagai kami. Awak ke message Tuhannya jadi hidup dalam hidup kami. Kami nyerah ke megak bala menjadi kami. Setiap hati sakit Tuhan, setiap hati bisi gembak mak ti berat Tuhan. Oh, kami nyerah ke sedaya bak jari Tuhan. Awak kenuan gerai ke sedaya. Oh, darah tuci Tuhan. Abi teliah Tuhan. Udah gerai ke. Udah suman ke sedaya Tuhan. Oh, sidak ke bisi penusah. Sidak ke bisi pemeratati. Diberi Tuhan ke pengelantang Tuhan. Lalu beri Tuhan pegagah Tuhan. Lalu setiap kami kegagah Tuhan. Tuhan terus beri pengerinduk dengan pengasih kegai kami Tuhan. Laban kami namo. Selagi kami beserta Tuhan. Selagi kami baik penghidup kami. Ngagai Tuhan. Oh, Tuhan dekat melindung kami. Tuhan dekat merkat ke kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan. Lalu kami nyerah ke megak lagu puji sembah kami Tuhan. Kami nyerah ke menjadi kami dekat ngirian kami dalam puji sembah Tuhan. Awak ke Tuhan Tuhan. Oh, kami serahkan lagu puji sembah terjadi ke piring persembahan kami hidup. Madah ke pengerindu kami ngagai Tuhan Tuhan. Kami nyerah ke megak Tuhan. Setiap pelayanan bergereja kami pagi itu. Awak kena merkat ke pelayanan kami Tuhan. Lalu kami terus nyerah ke gempuruk kami itu Tuhan. Hari pun datai ke penghujungnya. Tuhan beserta ngau kami. Tuhan seruran ngau kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh Jesus. Oh kami rindu ke Tuhan. Tuhan siku ujak disembah. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Shirarabaka shikira bashandadadadada. Jesus Raja. Yes Lord. Kami nyerah semuanya Tuhan. Bagi jarian dan wasiko ajak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua madah. Amin, 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 amin. Beri puji kepada Tuhan. Haleluya. Malam tadi kita udah ngerami, amin. Tang pagi itu kita dekat ngerami sekali lagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Satukan kami Tuhan. Harus bisi. Satu kami, hati kami di dekat puji Tuhan. Satu kami, hati kami di dekat nyembah Tuhan. Satu kami, hati kami di dekat puji Tuhan. Satu kami, hati kami di dekat Tuhan. Semua Hosana. Oh, Hosana,
Satu kami, hati kami di dekat nyembah Tuhan. Satu kami, hati kami di dekat puji Tuhan. Satu kami, hati kami di dekat nyembah. Hosana, 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 Hosana. Kami rindukan nyembah Tuhan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami rindukan nyembah. Sekarang kita pada Hosana, Hosana, Hosana. Hey, kami rindukan nyembah Tuhan. Hosana. Yes, Lord, Hosana. Kami rindukan nyembah Tuhan. Kami rindukan nyembah Tuhan. Kami rindukan nyembah Tuhan. Yeah. Come on, sisi. Harap kita muji Tuhan, come on. Hey. Hey. Come on. Hey. Kami muji Tuhan, Tuhan. Semua. Puji me Tuhan, hey. Raja mulia, Jesus namanya penuh kuasa. Angkat ke nyawa kita semua. Angkat ke nyawa, maju mulia, hey. Yati berkuasa atas semuanya. Come on music. Hey. Alkitab tanda bagi Tuhan, men. Hey. Puji me Tuhan. Puji me Tuhan. Raja mulia, yeah. Jesus namanya penuh kuasa. Angkat ke nyawa kita, come on. Angkat ke nyawa, maju pujian. Yati berkuasa atas semuanya. Kita semua angkat, come on. Kami ninggikan Jesus Tuhan, hey. Kami muliakan belamanya. Here we go, Hosanna. Oh, Hosanna. Hosanna. Mulia ke Raja, tinggi ke namanya, datai belamanya. Haleluya. Hey. Haleluya. Puji ke namanya, mulia ke namanya, datai belamanya. Here we go, one more time, music. Hey. Hey. Puji me Tuhan, come on, Smisi, come on. Puji me Tuhan, Raja kita, Raja mulia. Jesus namanya penuh kuasa. Angkat ke nyawa kita, come on. Angkat ke nyawa, yeah. Maju mujian. Yati berkuasa atas semuanya. Mari kita semua ninggikan nama Tuhan. Kami ninggikan Jesus Tuhan, hey. Kami muliakan belamanya. Come on CBC, come on. Hosanna, yeah. Hosanna, ya ke Raja, ke namanya.
namanya. Yes Lord. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hey. Hosanna. Mulia kerajaan, tinggi ke namanya. Haleluya. 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 Yes Lord. Come on CDC. Hosanna, Hosanna. Come on. Come on. Hosanna. Hosanna. Mulia kerajaan, tinggi ke namanya, datang lamanya. Yes Lord. Hosanna. Hey. Yes Lord. Mulia kerajaan. Hallelujah. Come on, here we go. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Jika namanya. Come on, CBC. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hey. Yes Lord. Dia kerajaan. Haleluya. Hey. Jika namanya, mulia ke namanya, datang lamanya. Puji ke namanya. Puji ke namanya, mulia ke namanya, datang lamanya. Puji ke namanya, mulia ke namanya, datang lamanya. Hey. Yes Lord. Yes Lord. Jesus, Jesus. Yes Lord, awak ke gereja kami Tuhan, terus puji nama Tuhan. Yes Lord, awak kami kena nyawa kami Tuhan. Ngeninggi, ngemulia ke Mesai ke nama Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Kami beri. Masuk sini, terima kasih ke Tuhan. Aku beri terima kasih.
Tuhan iya ya. Oh, kita angkat ke nyawa kita. Oh, kita angkat ke nyawa kita. Beri mulia ngagai Tuhan. Oh, glory, glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Kemuliaan Tuhan. Yes, Lord. Mulia nama Tuhan. Tuhan patut disembah. Tegal besarnya bising kita betul-betul. Mulia nama. Yes. Come on. Tuhan patut disembah. Yeah. Tegal besarnya. Yeah. Yes, Lord. Mulia, mulia. Tuhan patut disembah. Tegal besarnya lahir. Mulia, mulia. Tuhan patut disembah. Tegal besarnya lahir. Kita menghadap besar Tuhan. Besar Tuhan. Yeah. Besar Tuhan. Yeah. Pujian besar Tuhan. Semua dunia. Yeah. Besar Tuhan. Come on, CBC, besar Tuhan. Yeah. Besar. Yes, Lord. Pujian besar Tuhan. Semua dunia. Besar, besar, besar. Besar Tuhan. Besar Tuhan. Pujian besar. Yes, Lord. Semua dunia. Besar Tuhan. Yes, Lord. Sekali kita mana? Besar. Besar. Yes, Lord. Tuhan. Pujian besar. Tuhan. Semua dunia. Yes, Lord. Yes, Jesus. How great, besar Tuhan. Come on. Besar. Kita angkat ke nyawa kita. Kita muji nama Tuhan. Pujian besar. Seluruh dunia. Come on. Besar, 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 yes, Lord.
great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name Name above all name. above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Amen. Indeed, Lord, you are great, great God. There is none other than you, O Lord. There is none like you. You are the King of kings and the Lord of lords. And you are worthy to receive all the honor, all our praise, and all our worship. You are indeed the King of kings. Father, apai terima kasih. Nuan nang amat Raja ari atas segala Raja. Nuan nang Tuhan ari atas segala Tuhan. Nuan nadai bandingannya. Nuan nadai tandingannya. Nuan siku aja te patut nerima semua puji. Nuan siku aja te patut nerima semua sembah. Semua basa. Semua mulia. Endang. Ngi Jesus siku aja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, kita dekat menunjuk ke piring pemerintah Nagaya. In the presence of God, yes, just like we worship Him, we also want to give that offering to Him. Yes, and awak offering kita jadi sweet aroma, jadi pemerintah paling mana tunjuk kita bagi Tuhan. Haleluya. Amen. Besar Tuhan, pujian besar Tuhan, semua dunia besar Tuhan, besar. Mulia nama Tuhan. Mulia nama Tuhan patut disembah, tegal besar
Muliamin nama Tuhan, Tuhan patut disembah, kekal besarnya lain, men Tuhan. Mulia, mulia. Mulia nama Tuhan, Tuhan patut disembah, kekal besarnya lain, men Tuhan. Tegal besar. Tegal besarnya lain, men Tuhan. Amen. Yes. Tuhan, kerja Tuhan cukup nyelai. Yang ngeloi hari peragam kami mensia. Pengawal Tuhan cukup ya hari luar buah rundiang kami mensia. Jesus, Tuhan Tuhan ti luar biasa. Luar biasa dalam semua pengawal kami. Indah lebuh kami bereniang ke belakang. Kemarin kami baru merayakan 23 tahun anniversary. Sampai saat itu, lalu kami mendak pengawal Tuhan cukup luar biasa. Lalu kami terus nyingkang kemua begulai menuan. Berindiak dalam pengawal Tuhan ti luar biasanya Tuhan. Dalam kerja jih Tuhan, dalam mulia Tuhan. Tuhan dekat ngangkat ke gereja Tuhan. Ngage mulia sitik Tuhan. Lalu kami terus ngasai ke kerja jih Tuhan terus nyata jadi. Terus bertambah tiap hari, tiap mayang. Inah bapa mereka itu megak Tuhan Jesus. Kerja jih Tuhan nyata jadi. Tuhan mereka dia berlipat ganda. Tuhan nambah dia berlipat ganda. Jesus kena ngelekai ngemesai ke perintah Tuhan. Bahkan Tuhan kemerkat ruti ngau ikan oleh mereka makai 5,000 ikut orang. Tuhan oleh mereka pemerintah itu berlipat berpuluh ganda. Jesus, Tuhan di padas. Kami bersampi lalu nyerah ke tiap ikut balak kami di Tuhan. Ngagai jari Tuhan. Dalam nama apa ya nak? Kau Roh Kudus kami dapat sampi. Amen. Amen. Harap kita duduk. Amen. Haleluya. Ngau tu kita megak dekat ngau ke balana kita ngagai Children Church. Wow. Amen. Kita kap sampaikan semua balana kita. Rino ni bedak balana gagit datai. Lalu gagit dekat datai ngagai Children Church sidak ya. Lalu tuk mah kerinuan hati kita. Bedak generasi baru. Mengkang awas, mengkang lapal, mengkang ingin. Yes, dekat diberkat oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Jesus, terima kasih ketiap ikut balana kami. Nuan merkat sidak ya Tuhan. Ngau pengamat leka jakut Nuan. Indah lebuah sidak yang ngagai Children Church. Tu lagi Tuhan Jesus. Hadirat Nuan dia datang luar biasa. Lalu kerja Nuan terus nyata nyadi indah ba anak-anak tu Tuhan. Tiap leka jakut ti diajal. Nyak ti nempak, nyak ti ngagak, nyak ti ngiri yang singkang penghidup anak tu. Nuju ngagai semaya Allah Ta'ala, rencana Allah Ta'ala bak penghidup sidaya. Berkat tiap ikut bala cigu, bala pengajar Tuhan. Terima kasih ke tiap ikut bala pengajar. Lalu ke bersampi Nuan mengurapi sidaya. Ngau urapan tik baru.
ngau wisdom ti datai rinuan. Lalu awak ke utai ti pada seterusnya tanya di wisdom nyak Tuhan nyak kena ngir yang bala anak kami nuju ngagai pengamat nuan. Terima kasih Tuhan dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat. Amen. 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 Wow. Tempat jari ngagai Tuhan. Tuhan kita badas. Lalu cukup badas. Lalu berapa ikut kita ngasai ke pemadas Tuhan inah de malam lupa mainan kita. Yes, anniversary de malam baik ke jari. Amen. Wow. Amen. So ngambil peluang untuk terima kasih ngagai semua bala. Ya, semua bala tu bertungkus semua ngemujul ke pengawak kita de malam ya. Aku mendak wow de malam dengar aku bisik orang milih ni pelakon yang terbaik de malam. Oi, siapa jadi pelakon yang terbaik? Wah, semua setuju pagi tu mega dipilih baru. Okey, jadi kita akan jadi pelakon yang terbaik. Okey main aku mendak namanya bakal ke labuan putih ada malam. Okey. Boleh tahan perauk tadi kena sidak ya. Tanganmu sengayuhnya miat amat pada aku nah. Amen. Terima kasih lagi yang okey. Lalu pihak mega ngagai semua mua bala kita. Okey, Ken tik jadi ketua lalu terima kasih ngagai Ken ya. Medak semua tanya teratul magang mujul magang. Lalu MC kita oi luar biasa MC dua ikut ke main. Wah, dengan OIC semua leka jakut tiba warna, leka jakut tingangkat. Oi cukup pada amat tu mah YB pula. Okay. Jadi YB kan? Jadi MC ya tempat jari ngagai MC kita. Okay, lalu terima kasih Mayuah. Lalu terima kasih sekali dak ngagai semua belaraban kita ya. Okay, bekerja sama lalu ngerja pengawak luar biasa. Ya, semua belak bisik magang kamda malam. Hari Mumbai megak bisik. Wah. Boleh tahan. Okay, but this very morning we are so glad to have our dear brother, yes, from all the way from the state, and then with IMB and Pastor and Reverend John Jika. Amen. And so welcome brother and Pastor John. Dia bisa bahasa Indonesia, Pak. Ya, dia di Indonesia selama 4 tahun. Wah, dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau, menyentuh dan mengubah kehidupan waktu dia di ada pelayanan di Indonesia. Dan kita jikalau mau berbicara dengan dia bisa bercakap dengan dia juga. Okay, tapi dia saya katakan boleh khotbah dalam bahasa Indonesia. Sudah 10 tahun, Pak. Saya kaku nanti dalam minggu sajalah. Ya, dengan ini kita menjemput Pak and Reverend John with us. By the way, start from tomorrow Pastor John are the one that teaching us, okay, expository teaching. Okay, so bapun hari malam pergilah dekat ngajal kita pasal berkeni ke kita expository teaching. Ianya berkeni kita expose ngayan kalau kajakut Tuhan, lalu berkeni kita ngajal ya. Lalu mana hamai? Lalu merangsang, bakal kesebut aku ngelamak tu, bala kita ketua ayat lebih lagi datai ngagai teaching tu. Without further ado, pass this time to you, Reverend John. Hello. Yes. Forgive me. I want to take a picture. Ya kami gamal bala kita, okay? It seemed rude to take a picture of you when you're worshiping. That's a personal thing between you and God. But you're here now looking at me, so I'm going to take a picture. Okay. Tadi ilmu worship, maya worship, tadi yang ambil gamal tanya antara kita dengan Tuhan tang Say hello. pagi tu yang ambil gamal kita. Yay! Oh, our church. Without the children. Oh, that's right. Oh, I took a picture earlier of the children. Our church in Virginia is praying for you. And they're going to look forward to seeing a picture of you. So thank you for letting me do that. Lalu gereja sida ada Virginia Dian
sida ay bersampi ke kita lalu sida ay mga rindu mendak gambal tirkirum ketuk ngagai sida ya. I'm sorry I could not be with you last night for your celebration. Aku minta ampun laban da oleh ngau kita da malam ngerami 23 tahun anniversary kita. I was driving back with Pastor Daniel Lalu ya mulai ke Derempu ari menua pesisir ngau Pastor Daniel. from the Longhouse in Nanga, Talong. Ari rumah panjai Lubuk Antudin ba dengan Taluang. Long journey Pejalai ti jauh amat. and worth it. Lalu cukup amat manahana. This whole journey has been worth it. Lalu dalam pejalai itu mega cukup madas amat. Friday morning, Lalu hari lima tu lemai hari lima tu tadi. I witnessed 26 people Ia meda 26 ikut orang baptized dibaptisa. in the Talong River. Lalu bak sungai Taluang deden. So worth it. Lalu nya amat mana amat. If I had to circle the globe twice to get to Nanga Talong, I would do it. Ente aku oleh musim kenyak 2 kali, aku kaken baru ngagem no Taluang mega. Because it was worth it. Laban tenyak mana amat. And it's worth it to be here with you today. Lalu cukup mana amat begulai ngo kita pagi tu. I feel the joy of the Lord in this place Lalu aku ngasai ke pengaga Allah Taala bak nul tu. and the love of the Lord in this place. Lalu bak pengerino Allah Taala mega bak nul tu. And I'm blessed to be here. Lalu aku amat diberkat begulai ngo kita pagi tu. Thank you for this opportunity to share the word with you. Lalu terima kasih ke peluang tu berkongsi kelekajakut Tuhan ngau kita. And thank you, Pastor, for sharing your time with me. Lalu terima kasih pastor ti berkongsi kemasanuan ngau aku. This pastor himself picked me up at the hotel this morning. Lalu pastor empu tik ngamai aku bak hotel pagi tu tadi. He didn't send somebody else. Ya nak ngasuh ora bukai Some ngamai aku. small person. The big man. Orang besar. Datang. What's that? Jemput saya. Thank you, Pastor. You bless me. Thank You're you. a good Thank you example so to me. much. You're welcome. Yeah. Yes. Okay. Let's open the Word of God together. Awak ke kita ngemon ketuk ngau sampai dulu. Matthew chapter 9. Bab Matthew bab ke-9. Matthew chapter 9. Bab Matthew bab ke-9. Only 3 verses. We'll read them twice. Lalu 3 ti gentran aja. Kita baca 2 kali. Matthew 9:35. Baris ke-35. I'll let Pastor read 35 through the end of the chapter, 39 for you. We won't have to read that twice. Okay. Lekas Yakub bunyi itu, Jesus berjalai kia-kia nemuai ngagai semua negeri tik besai ngau tumpuak rumah. Yang ngajal dalam balai gempuruk sida, nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman ke orang tik kena laban mayuh macam penyakit ngau pemedias. Lebuah yang medak tuguang orang mayuh, ya sinu ati medak sida. Laban sida mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Bakar raban berdua stik nadai orang ngibun. Nyak lai kok ya berjakuk ngau sida murid ya. Utai tu, utai ti dekat, diketau amat mayuh. Tang, tubuh orang ngetau mimit. Bersampi ngagaya, tik bempu umai. Awak kaya ngasuh mayuh age orang ngetau ba umainya. Amen. Amen. There is emotion in this passage. Lalu leka jakuk ti emosi ti ba pesan tu. The language Leka jakuk ti kena. is visceral, Leka jakuk ti cukup jelas samai. visual, Ianya utai ke dipandang kaya. vivid, and graphic. Lalu utainya terbakar ke diukil ya. There is passion in this picture, Lalu bak gambar ke depan kita itu ianya bisikna penglihat hati. and it's the passion of a Savior for men and women, boys and girls who are living without a shepherd. Penglihat hati ngagai orang ti rindu dekat medak nemiak laki ngau induk ti nadai gemala ngau sidak ya. So look at this again. Lalu awak ke kita belum mati kenyak baru. Focus. And let the pastor read again chapter 9 verses 35 through 38. Lalu awak ke kita merenungnya lalu ngasuh pastor macanya baru ayat ke-35. Jesus berjalai kia-kia nemuai ngagai semua negeri tik besai ngau tumpuak rumah. Yang ngajal dalam balai gempuruk sida nusui berita mana pasal
perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman ke orang ti kena laban mayuh macam penyakit, ngau pemedias. Lebuh yang medak tugung orang mayuh, ya sinu ati. Medak sidak, laban sidak mayuh pengirau. Lalu nak nemu daya. Bakar raban berdua stik nadai orang ibun. Nyak lai kok ya berjakuk ngau sidak murid ya. Utai ti dekat dia ketahu amat mayuh hatang tubuh. Orang ti ngetau mimian. Besampi ngagaya ti bempu umai. Awak kaya mayuh ngasuh mayuh hage. Orang ngetau ba umainya. Amen. Let's pray. Lord, in these few short minutes that we spend together in your word, Tuhan, berapa minit ti pandak tu kami belemati kejakuk nuan. just a drop in the bucket of the hours of our week. Lalu anak nyala-nyala bakat tata ai ba siti ba nol ti besai ba minggu tu. By the power of your Holy Spirit, make them powerful. Ngau kuasa Roh Kudus nuan Tuhan asuh kejakuk tu penuh ngau kuasa. Encourage the hearts of your people. Merangsang semua hati tiap ikut demiak nuan. Help them understand your love Lalu bantu si daya nemu ngelala ke pegerino nuan. and challenge us. Lalu nyak ti merangsang kami. Commission us Lalu nyak ti ngasuh kami. to obedience. Lalu ngasuh kami terus ngasih. If there's someone here today Nanti bisa sekedar orang dito pagi tu. who has not surrendered their life to you, Christ, Nanti bedau nyerah ke penghidup ti amat-amat ngagai Kristus. speak straight to their heart Nuan berjakuk terus ngagai hati si daya. and help them to give themselves to you. Lalu bantu si daya datai ngagai nuan. And it's in the name of Jesus Christ our Lord we pray. Tu dalam nama Jesus Kristus kami dapat sampai. Amen. Amin. Amen. In this paragraph, Lalu gentran ti baru dah baca kita. we have two pictures, Dua ti gamal ti terang amat dito. two metaphors. Lalu dua ti utai ti di pada. Yes. One is Nombor satu ianya a sheep with no shepherd. ianya beduas ti nadai pengibuan. And this picture shows us the Lord Jesus' love for people. Lalu abak tu gamal tu ianya berjakuk pasal Jesus ti rinuk kedemia ya. The second picture Lalu gamal ti ke nombor dua is a harvest with few workers. berjakuk ke pasal mayuh nal umai. Umai ti besai tang mimiat orang ti ngetau. Showing the desperate need for action now. So berjakuk ke pasal pengawak ti patut dikerja kita dia tu. So let's look at this paragraph. Lalu awak ke kita medak Let's look at these pictures. gentran tu lalu gamal tu. And the first picture is sheep with no shepherd. Lalu gamal ti keterubahiannya ianya beduas ti nadai pengibuan. Showing the Lord's love for people. Lalu sige. Showing the Lord's love for people. Lalu ngayan ke pengerino Allah Taala ngagai sidaya. Verse 36, Lalu ba ayat ke-36. he saw the crowds Lalu ia medak mayuh orang mayuh. and had compassion on them. Lalu ia bisik na penyino ati ngagai sida. This word compassion, Lalu leka jakuk penyino ati dito. it's an important word. Lalu tu leka jakuk ti berkata. It's a graphic word. Tu ia leka jakuk bakaka ditulis. Yes, it comes from the Greek Lalu tu letatayari leka jakuk Greek. esplangniste. Esplangniste. Yeah. Explaniste. Silakan. Yeah, betul. From the other word Greek, splagnon. Lalu ari leka jakuk splagnon. Splagnon is usus. Arti Yes. leka jakuknya ianya Hati. baka perut kita. Yeah, perut. Hati. It's the internal, the dalaman. Nya Yes. berjakuk ke pasal organ kita dalam dia. That's what splagnon is. So esplagniste means that when Jesus saw the crowds, Lalu arti empat leka jakuknya lebuh Tuhan Jesus medak orang mayuah. he hurt for them in his usus. He hurt for them in his stomach. He hurt for them in his internal organs. Lalu ia medak ke sidak ia nyak bak penghidup dalaman sidaknya. Yeah.
Some of you know what it's like to hurt so bad for someone or something that you feel it inside. Lalu kita nemu begini ke pengasai enti kita bisik penyinuk ngagai orang utanya tang terus datai ngagai perut kita ngagai dalam penghidup dalaman kita. When you've loved someone and lost them and it doubled you over. Lalu enti kita rindu kurenya lalu lenyau orangnya lenyau nya ti ngasuh utanya 2 kali lipat pedes lagi. This is the love of Christ for people. Tu mah pengerino Allah Taala ngagai orang. He feels it. Yang ngasai kaya. He feels it in his internal organs. Lalu yang ngasai kenya di dalam penghidup dalamannya. When we read he had compassion on them, we think, oh, he had seperti kasihan delo. Yeah, Indonesia kasihan delo. Lalu lepas sila yang medak orangnya lalu sino orangnya yang nyebut oh semina orang bukai semina oh kasihan aja. Yeah, but jauh lebih dalam. Yeah, way more than that. When he saw the people without a shepherd, it hurt him inside. Lalu jauh lebih dalam lagi tang lebuh yang medah orang mayua ya bisik nak penyino. Dia penyino nya asai ke ya ngebedias ke perut ya dalamannya. In his usus perut limpa organ dalaman. When in America, when we say the verse, love the Lord your God with all your heart, we say jantung. Yeah. Lalu ba Amerika, lebuh sida ay nyebut lekajako orino kala talang ngo pengabias ati ngo pengabias pengerian kita, sida dia nyebut ati, jantung kita. Jantung, not hati, jantung. But in Indonesia and Malaysia, hati, yeah? It's different, but you're more correct than we are. Because we're not supposed to love the Lord just with our jantung. We're supposed to love him with our hati. Amen? Ba Indonesia ngo Malaysia, sida ay okay nyebut semina ba Lebih correct. ba jantung aja tang ba istilah terkena kita berjakuk ke pasal hati kita. Artinya penghidup dalaman kita. Empat madah ke pasal penyinuk kita ngagai orang. So in the core of our Savior, he loves you with everything inside of him. Lalu berjakuk ke pasal penyelamat kita Jesus Kristus, ia rindu ke kita ngau penghabis nama dalaman penghidup dalamannya. And people that don't have him, he hurts for them terribly. Lalu orang ti berau datang ngagaya ngasai ke penghidup ia megak tusahati, pedia tusahati medak orangnya. Yes. Let's take a walk back into Matthew chapter 4. Lalu awak ke kita terus nyingkang ngagai Matius bab 4. Matthew 4 begins with his temptation in the wilderness. His ministry begins after his baptism. Lalu Matius bab 4 tu berjakuk ke pasal Jesus ti kena penguji udah bekau ya ti kena udah baptisa. And verse 12 says that he has to leave Judea to go to Galilee because John the Baptist has been arrested. Lalu ayat ke-12 ke bawah ya ninggal ke Galilea laban mayanya John Pembaptisa udah kena tangkap. But in the end of that chapter, we see that in Galilee, he's going from city to city, synagogue to synagogue, preaching the good news and healing diseases and sickness among the people. Lalu tangbak pengujuangnya dito madah ngagi kita Jesus bab menua Galilea merita kalakajak lalu ngajal serta nyuman ke mayuh orang. Yes. Now in chapters 5, 6, and 7, that's the Sermon on the Mount. He has all the people on the side of the hill there by the Sea of Galilee. Lalu bab kelima lalu tok berjakuk ke pasal yang ngajal orang bak bukit. So we go to chapter 8. Immediately we have a man with leprosy. Lalu ngagai bab ke-8 tu berjakuk pasal yang ngerai ke orang tersakit lan. We have, in verse 5, we have a Roman centurion, not a Jew, but a Roman centurion coming to him saying, please help my servant. Lalu ia mega nyuman ke anak orang sedadu Rom, okay, ia okay orang Jews tang ia nyelamat ke atau ke ngerai ke anak sedadu nyuman ke anak sedadu orang Rom. Terus, we have Peter's mother-in-law. Lalu dahnya terus inai Peter mega digerai kaya inai artinya mentua ya. Verse 16, let the pastor read verse 16 for us here in chapter 8.
Lalu ayat ke-16 ayat bab ke-8 bab Matthew, lebuh hari nyau lemai. Sida mai mayuh orang ti diraswa antu ngagai Jesus. Jesus muru antu wari sida ngena seleka jako. Lalu nyuman ke semua sida ari sakit. Amen. Then we go to verse 28 in chapter 8, and we have two demon-possessed men. One has thousands of demons in him that Jesus takes time to heal there. Lalu ba ayat ke-28 maga Jesus nyuman ke dua iko orang ti diraswa antu inasiko maga diraswa manyuh nal antu dilepas ke oleh Tuhan Jesus. Chapter 9, we have the man who is paralyzed, who was lowered through the roof. Matthew doesn't mention the lowering through the roof. The other Gospels do. But he's the paralyzed man, lowered through the roof. Jesus forgives his sins and heals him there. Lalu bab ke-9 Yakub pasal Jesus nyuman ke orang ti sakit bajuang, berkening ke sidak yang ngulul ke orang ti sakit bajuang tu lalu digerai oleh Tuhan Jesus. Then he meets Matthew at his tax collector booth. Lalu udahnya Jesus bertemu ngau Matthew. Sinful and ashamed. Lalu Matthew te pengumpul cukai tajak penuh ngau malu. And Jesus helps him and gives him a new life. Dan Tuhan Jesus mereka penghidup tik baru. And then Matthew throws a party at his house, and all the sinners and tax collectors come to his house. Lalu udahnya Matthew tu mega ngadu ke pengerami bak rumahnya, lalu dia mayuh na orang ke berdosa datang ngagai ngau rami bak rumahnya, ngau makai bak rumahnya. In verse 18, we have the synagogue ruler Jairus coming and asking for help for his dying daughter, and we have the woman with the issue of blood. Lalu pihak mega ba ayat ke-18 berjakuk ke pasal anak Jairus mega di gerai ke, lalu siku induk ti bergetah. Okey, ba ayat ke-21 mega digerai ke oleh Tuhan. Yes. Verse 27, we have two blind men that come to him. Lalu ba ayat ke-27 berjakuk kedua ikut orang buta digerai ke. Verse 32, a demon-possessed man who can't talk. Lalu ayat ke-32 berjakuk ke pasal inah orang ti bisuk megak digerai ke ya. And these are the people who come to Jesus already in his ministry that we just see in Matthew so far. Lalu to utai ke orang ti dipedak oleh Tuhan Jesus ke datang ke Tuhan Jesus di dipedak kita bab Matthew tu. It's a lot. To ianya mayuh. It's a lot. We can't count the number of people that he has encountered and helped so far. Lalu cukup balat mayuh kita nak oleh ngitung mayuh orang tu dah datang ngagaya. And they are not bothering him. Lalu orang tu ukai orang ti ngiruah ya. They are not exasperating him. Orang tu ukai orang ti terdesak ngagaya. He came for them. Ya ibu kesida. Luke 19 says, Jesus says of himself, the Son of Man came to seek and to save the lost. Lalu lekas aku dia madah demiak anak Allah Taala datai nyelamat ke orang ti tesat tu dah lenyau. Matthew 20:28, Jesus says of himself, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Bak Matthew 20:28 anak manusia datai ukai minta bela tang yang mela. And to give his life as a ransom for many. Lalu ia nyerah ke penghidup ia ungkup mayuh orang. They are not bothering him. Lalu sidaknya nak ngacau ya. He came for them. Ya, Jesus datai ke sidak. He came for us. Tuhan Jesus datai ke kita. He came for them. Ya, ibu ke sidak. His life was not marked by selfishness, but sacrifice. Lalu penghidup ia ukai ditanda ke ngau penghidup ti ibu ke dirempu tang ya nyerah ke penghidup dirempu. And Jesus ached for them. Ached. Tang Jesus ianya asai ke tusah, pedis. Yes. Ya, ketegal sidaknya. His Savior's jantung, paru-paru, perut, hati, buah pinggang, dan pundi kencing, usus semuanya sakit. Because he loved people so much. Laban ia balat rino ke orang balat aman. Yes. He longed for them. Ia ingin nal dekat melasida. He longs for you. Lalu ia mega ingin nal ke kita, rino nal ke kita. He loves you so much. Ia rino amat ke kita. I would ask you Aku dekat nanya kita. if you know how much he loves you.
I would ask you if you know how much He loves you. Aku nanya kita, adakah kita nemu berapa besar pengasihan ke kita? But I'm not going to ask you Tang aku nak nanya kita, because you might say yes laban nyangka kita udah you'd nyebut be- ya, and you'd be wrong lalu nyangka kita salah. because He loves you more. Laban Jesus rindu ke kita lebih lagi Then hari you can know. kita mensia. Look at Ephesians chapter 3, verse 17. Lalu awak ke kita mendak bab Efesus bab ketiga ayat ke-7. Yes. Okay. Ephesians chapter. Cobalah. Ayo. Ya. Itu dia. Now, I'm sorry if this translation is not the best translation. I don't know the Malaysian translations, and I certainly do not know Iban. So, not a bit. But if you look at the prayer that the Holy Spirit put on the heart of the Apostle Paul, Lalu nanti kita mendak ianya sampai tidak diberi Roh Kudus ngagai Rasul Paul. yeah. I pray that you being rooted and established in love. Yeah, verse 17b. Yeah. I pray. Okay. Aku berdoa. You want me to read, right? Yes, silakan. Okay. 17 Uh-huh. nyebut bunyi itu I pray. Aku berdoa. ngambil ke Kristus ngagak palan ia diau dalam hati kita oleh pengarap aku bersampi ngambil ke kita tahu bisik urat ngau pemuan dalam pengerino. Yeah, go to 19. Read all the way through 19. Okay. 18 and 19. Yes. 18 awak ke kita sama ngau nemia Allah Ta'ala tik bukai tahu bisik kuasa kena merti gaya pemesai pemanyai peninggi ngau penalam pengerino Kristus. Awak ke kita tahu nemu serta ngasai ke pengerino ia tajak ia nak oleh temu ngau silia. Awak ke kita dipenuh oleh semua utai ti enang nggi Allah Ta'ala. I would ask you if you knew how much He loves you, Aku nanya kita, but you don't. adakah kita nemu You don't. berapa besar pengasih Allah Ta'ala Yeah. yang kita nak nemu? In the English, it says, His love surpasses knowledge. Leka jakuk dalam English dituk madah. Pengerino ia ngelue agi ari peragam penemu kita. So we cannot grasp the infinite, incalculable, unquantifiable love of Christ. Lalu kita nak uliah nemu pengerino Allah Ta'ala ti cukup balat besarnya labannya ngelue agi ari rundiang kita mensia. How wide is it? Berapa pemesai pengerino ya? Psalm 103, verse 12. Mazmur 103 ayat ke-12. As far as the east is from the west, Lalu apa nyawah barat ari timur. so far has He removed our transgressions from us. Lalu berkenyak megak Tuhan tu muai semua penyalah hari kita. Nothing can prevent you Nadai utai tu oleh nyekat kita. from His embrace. You cannot out-sin His embrace. His love goes beyond your sin. Ari pengerino ia laban pengerino yang ngeluwe agi ari dosa tergagak kita. His love is infinite. Lalu pengerino ia nya cukup nadai pengujuang. How long is His love? Lalu berapa panjai pengerino ia? Isaiah 54:10 says, though the mountains be shaken Ba Isaiah 54 menyebut tajak bukitnya digisak, and the hills removed, lalu munguknya dibuai, yet my unfailing love for you tang pengerino aku kenuan. will not be shaken, Lalu nak oleh digisak, and my covenant of peace will not be removed from you. lalu semaya aku ngonuan, That's how long His love is. dekat ngau nuan lalu nak diambil ari nuan, lalu nyak mah pemanyai pengerino ia ka kita. His love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. His love never fails. Lalu pengerino ia selalu nyaga kita, tahu dikarap, nyak nyadi ke pengadang kita, la nyak ngasuh ati kita penuh ngau lihat. Pengerino ia nak kala ngetu. Amen. How deep is His love? Lalu berapa dalam pengerino ia ke kita? Psalm 139 verse 8 says, if I make my bed in the depths, you are there. Lalu bak Mazmur 139 ayat ke-8 madah, indah henti aku galik bak nual ti paling dalam nuan megak bisik dia.
Amen. So he suffered death, and Hades, the prince of glory, came to earth and went all the way down. Lalu ia mati, lalu ngagai neraka, ngagai kebaruh kay di utay na diyan. And he took all of the wrath of God Lalu yang ngambil semua pemedias kita. On the cross Oh, for ari kita. That's how deep his love is. Lalu berapa dalamnya mah pengerino Allah Ta'ala ngagai kita. Amen. Amen. How high is his love for you? Lalu berapa How high? peninggi pengerino Allah Ta'ala ke kita. One day we'll see how high his love is. We'll go and we'll be there in the sky. Lalu satu hari kita dekat nemu lebuh kita bergulai ngoya di langit dan dian. The angel said, just like you saw him go, he's coming again. Lalu baka ke disebut oleh malaikat baka ya ke udah nikik ke atas berkenyak mega ia datai baru. Are you looking forward to seeing him face to face? Adakah kita dekat bertemu ngoya bertungak mua ngoya? Yeah, amen. He's looking forward to seeing you face to face even more. Lalu Jesus inah gaget dekat bertemu ngau kita bersemuka ngau kita. To put his arms around you Lalu yang ngengkah ke jari ngabak kita. and say, well done. Lalu yang madang ke kita badas amat. Enter into my glory and Lalu- your reward. Lalu tamak ngage mulia aku tok mah upah kita. That's how high his love is for you. Lalu nyak mah berapa peninggi pengerino ya ke kita. It's beyond knowledge. It surpasses knowledge. Ya nyak ngeluai agi ari penemu kita, ngeluai agi utai ketemu kita. That's the first word. Lalu nyak mah gambaran dekat rubah. There are two more words in this picture of the shepherd. Lalu bisik dua itu dak leka jakuk tibak gamal tu berjakuk pasal penghibuannya tadi. He sees the sheep without a shepherd as harassed and helpless. Lalu yang medak berduas tik nadai penghibuan, ia tik nadai daya. This word is gilmenoi, Lalu leka jakuk tu leka jakuk ajal. comes from the Greek word skulo. Comes from the Greek word skulo, Lalu datai re leka jakuk stulo. which means skinned alive. Skinned alive. Their skin removed like an animal. Artinya nak nyala-nyalah baka gamal ya nak nyala-nyalah baka kulit jelu tidak tingkil ari isek ya. Yeah. This is visceral language. Tu mah leka jakuk terkena Tuhan. This is graphic language. Leka jakuk baka kulit tidak mai ari isek ya. When Jesus sees people without a shepherd, Lebuh Tuhan Jesus medak berduas tik nadai penghibuan. he sees the spiritual reality of the claws ripping them that we can't see. Ya medak secara rohani gambarannya nak nyala-nyala baka kulit tik ditarik ari isek ya. Yeah. And he sees them as helpless. Lalu Jesus medak sidak tu nadai daya. This word, eromenoi, comes from the word ripto, meaning cast away, tossed, discarded, lost. Lalu leka jakuk irimono riptonya berjakuk ke pasal leka jakuk ti dibuai ya ti ditikaukin kita ya ti dikengai lalu lenyau. So without a shepherd, a sheep is meat. Lalu entik nadai penghibuan dengar tu berduasnya nyadi daging ti dipakai orang. And every predator can have him. Lalu semua jelu-jelu oleh makai sidak ya nerekam sidak ya. The wolf can have the sheep. Lalu inah jelu kampung mega oleh makai berduasnya. The lion can kill the lamb. Lalu pihak mega remawang. Rimau. Okey, mega oleh makainya. Yeah. Without a shepherd, a sheep wanders lost, cast away, alone. Lalu entik nadai penghibuan berduas tu berjalai ke diri aja. Vulnerable, Lalu sidak nadai daya, homeless, and hungry. lalu nadai rumah lalu lapal. This is the state of the sheep without a shepherd. Tu mah gamal berduas tik nadai penghibuan. You see a poor beast with parasites all over him, outside and in. Lalu kita mendak gambaran di tu ianya jelu kampung tik penuh ngau pengawas ya dekat makai jelu berduas tu tadi. He can't take care of himself. She can't take care of herself, The sheep. the sheep. Okey, berduas nak ulih jaga diri empu. The shepherd says that when the sheep turns upside down,
Lalu pengibun berduas madah lebuah berduas tu di panggang he can't get back up again. atau ke lebuah yang rebah, okey, lebuah ke panggang, okey. Lebuah yang rebah yang nak nemu angkat baru. We need a shepherd just to get back up again. Lalu kita guna pengibun tu leh angkat ke kita baru. So don't wait and say, when I get my life right, I'll come to the shepherd. Lalu anang nganti nyebut munyi itu, udah aku ngebentul ke penghidup aku, nyak baru aku datang ngage pengibun berduas. You can't get back up without the shepherd. Lalu nuan na ulah angkat baru untik nadai pengibun berduas nyak ngangkat ke nuan. So while you're upside down, ask for help from the shepherd. Lalu lebuah nuan nadai daya, ya gariang-gariang dia nuan nguna pengibun berduas ngangkat ke nuan. Let him put you back upright again. Lalu awak ke pengibun berduas nyak ngangkat ke nuan, lalu ngengkah ke nuan bakas lama. These pictures Gambaran tu, are graphic. gambaran tu nak madah baka kedulukis. It's hard to visualize Lalu tu sah megak nyangka diperagam dalam rundiang kita. what Jesus sees Lalu nama utai kena pedak oleh Tuhan when he Jesus. sees sheep without a shepherd. Lalu lebuah yang medak berdua setik nadai pengibun. The 23rd Psalm, Lalu bab Mazmur 23, everything in that psalm lalu semua yang disebut bab Mazmurnya, is the opposite ianya nak nyalah-nyalah baka kebeserkang. for the person who cannot say, the Lord is my shepherd. Lalu ngagai orang tik nak oleh nyebut, oh Tuhannya mah pengibun aku. We'll always be in want. Lalu kita itu sentiasa bisik utai. We'll walk through the valley of the shadow of death alone. Lalu kita berjalan dengan ayuang pemati kediri. His rod and his staff will not comfort us. Lalu tungkat yang nak oleh nak ngau kita. We won't sit at a table in the presence of our enemies. Lalu kita mega nak duduk bak meja di dalam hadirat musuh He kita. won't anoint our head with oil. Our cup will not overflow. Lalu mangkuak kita mega nak dipenuh ngau urapannya, ngau minyaknya. And we will not live in the house of the Lord forever. Lalu kita mega nak dia bak rumah Allah Taala selama-lamanya. We need our shepherd. Nyak kebuah kita nguna pengibun bedus. Picture number 2. Lalu gambar tik nombor 2. A harvest with few workers. Lalu gambar tik nombor 2 tu ianya umai udah mansau tang mimit pengetau. Showing the desperate need for us to act now. Lalu tu utai kepatut dikerja kita dia tu. Then he said to his disciples, Udahnya ia madah ngagai murid ya. he saw this crowd of sheep without a shepherd. And Lalu lebuh yang medak mayuh nal berdua stik nadai pengibun. he saw them ripped and discarded. Lalu sidak ia medak mayuh na orang tu nyabak lalu nadai daya. And he turns to his disciples. Lalu ia mereniang ngagai murid ya. These people were on earth without a shepherd, and they're going to hell without a savior. Lalu orang tu tibak dunia tu nadai pengibun, lalu nadai pengelepas, nadai juru selamat. Here without Christ, people wander homeless, hungry, and alone. Dengar tu, orang tik nadai Kristus, sidaknya asai ke kediri, lalu nadai nol diau. Flea-bitten, tick-ridden, worm-infested, hair-matted, ripped, and abused. Lalu sidak tu mega lapal, sidak tu mega jadi kemangsa orang, lalu sidak dia menjadi dipakai orang, lalu ulat mega makai sidak ya, lalu sidak ya dicerai-beraikan. If they die without the shepherd, Nanti sidaknya mati nadai pengibun, they will go to another place lalu sidak ya ngagai nol sitik, where they will be skinned alive lalu lebuh bak nol sitiknya sidak ya di kulit sidak ditariat hidup-hidup, in a place where the fire will never be quenched. lalu dia tik nol api tik nak ngetu-ngetu. And there will be weeping and gnashing of teeth. Lalu dia sidak ya tik nyabak belama-lama, lalu bergerit ngelek sidak ya. But the shepherd has died for the sheep. Tang dengar, tang pengibun berdua tu udah mati bagi pihak The good shepherd berdua has, ya. the good shepherd has laid down his life for the sheep. Lalu pengibun berdua tu udah nyerah ke penghidup ya, So kena they don't- nyelamat ke berduasnya. Amen. So they don't have to go to that place. Lalu awak ke sidak ya nak ngagai nol tik pediasnya, ngagai apinya. Understand this. Dengar tu, temu mahutai sitik tu. Your shepherd
pengibun kita. has exposed his back, Lebuh ya mendedahkan belakangnya. had his own skin removed, Lalu kulit ya belakangnya nak lanya-lanya bakal kena dicari. while he was still wearing it. Lalu lebuh ya agak bisik kulitnya For you, ke kita, for me, ke aku, for them. ke orang di luar din. Yes. This last picture Gambaran ti penudian alto. is a field full, ripe, and ready. Tu ianya nan nyala baka umay tu dah mansau. Stalks of grain are heavy and bent over. Lalu dia umaynya nan nyala baka padi, bentuk padi, nu udah berat nal, udah berat nal, udah mansau nal. Vines are full of the produce and ready to burst. Lalu buahnya udah berat nal, lalu nganti kepecah. A lone farmer looks at this field. A farmer all by himself, alone, looks at this field. Lalu siko orang ti orang ti bumai, ya, meda umaya siko aja. How much of this field can one farmer harvest? Berapa iko? Nanti kita meda umai dandang besarnya, nanti orangnya semina siko aja. Berapa aja utek kuliah ketawa ya? What happens to this field? What happens to the rest that he cannot harvest? Nama penjadi ngagai padi ti bukai, ti nak oleh dah ketawa ya. This is a picture. Tu mah gamal. Jesus himself, in Matthew, until now, has done everything by himself. Dia tahu Jesus empu semina sia siko aja udah ngerjau tai kediri aja. In chapter 10, he calls his 12 disciples and gives them authority and sends them out to do work as well. Lalu bab ke 10 bab Matthew ya nganyuang sida ya ngaso sidanya berjalai. Yes. If the workers don't join him in the harvest will perish. Lalu enti orang ti pekerja nak ngau ya, nama titiknya di ngage umay tu dah mansaunya dekat rusak. So he says, pray for more workers. Lalu nya alaya bersampi Pray for more workers. bersampi ke ngambil ke manyu hage orang ti ngau ngetau. Pray for more workers. Bersampi ke orang pekerjanya. It's desperately important. Tu mah Because nang amat terdesak berguna amat. the fields are white to harvest. Laban umay udah besar, udah mayu. God is reaching people. Lalu Tuhannya nang ngelawak orang. It's time to go to work. Lalu udah masa ya kita itu bekerja. And it's time to pray for more workers. Lalu awak dah masa ya kita bekerja ke mayu hage orang ti bekerja. This word, ask the Lord, pray to the Lord, is the word deomai. It means beg the Lord. Lalu leka jako tu minta ngage Tuhan, erti jako nya mega, ianya awak ke kita itu amat minta area. Plead with the Lord for more workers. God, please send Lalu more workers. nanya lah bakal leka jako ianya nang bamat aman, ya. Please If, ngage Tuhan, ngasuh Tuhan nganyuang mayu hage pekerja. if the harvest is to brought in, the workers have to go out. Enti kita dekat meda namanya hasil ya mayuh debaik ke rumah kita guna orang mayuh pekerja ngambil hasilnya ngambil umainya ngambil padi itu dah mansaunya. We have to be ready to go out. Erti jakoknya kita mesti bersedia nyingkang lalu jadi ke pengetau. We have to pray for others to go out with us. Lalu kita megak bersampi ke orang bukai awak kasidaknya di ke pengetau begulai ngo kita. Stop making excuses. Anang sekali kita ngagak mayuh dalia. Stop being distracted. Anang sekali megak kita itu kiruah ngau tai bukai. Stop delaying. Ana megak kita itu lubah-lubah. Stop justifying yourself. Oh ana megak kita nyebut aku tu kiruah tu nganya lalu cuba ngagak dalia. Can the elderly, old people go and be workers in his harvest field? Ya nak milih ya tuai biak semua ulih datai ngagai umai tu dah mansau tu. Yes, no, yes. Betul nak? Can the sick? Ulih kau nanti sakit? In my church, we have 3 people with cancer. They're the best witnesses in our church.
Lalu bak gereja aku, kami bisik 3 ikut orang tik sakit kanser. Lalu 3 ikut tu orang tik paling dekena Allah Ta'ala mere kesaksian. They're making every day count. Laban sida ya nemu penghidup sida ya di ulah dihitung tiap hari. Can little children be workers in the field? Ulah nimia jadi ke pekerja Tuhan ba umaya. They're the best. Nimia ianya orang ti paling badas. They can say very honest things, Laban orang nimia tu nak berpampul lalu nyebut terus terang. and their parents are not offended. Lalu apa indai sida ya mega na nemu faham utek sebut sida. Amen. Can busy people who spend a lot of time at work be workers in the field? Lalu ulah nak orang ti selalu kirua. Ya, mela Yes. Allah Ta'ala. Yes. Ulah Can young parents with children at home be workers in the field? Uliah dah orang te baru dah namanya orang ke biak baru dah beranak kini. Okey, uliah ngerja mela Allah Taala. Is there anyone who can't be a worker in his field? Adakah Is there anyone? bisi orang tu uliah dikerja Allah dikena Allah Taala bekerja ba umaya? Yeah. Only the person who doesn't know the shepherd. Semina orang te nak uliah, ianya semina orang te nak nemu Yeah. pengibun sida ya. Because you can't speak of a relationship you don't have. Laban sida ya nak uliah berjakuk ke pasal kaul enti sida ya nadai kaul ngau pengibunnya. But if you have a relationship, Tang ti sida ya bisi kaul. you don't have to know everything in the Bible, Nang amat kita nak ibuh nemu semua utai ba buat kudus tu. but you can say, I know Jesus. Tang kita oleh nyebut aku nemu Jesus. Jesus changed my life, Jesus ngubah nukal penghidup aku. and he can change your life too. Lalu Jesus mega oleh nukal penghidup kita. You can do that. Lalu kita oleh ngerejau tanya. That brings us to the time of decision. Lalu nya mega datai ngagai kita iti ngagak pemutus runiang. Do you have a personal relationship with Jesus? Adakah kita bisik kawal secara pribadi ngau Tuhan Jesus? Do you love him? Adakah kita rindu kaya? Have you surrendered your life to him? Adakah kita amat-amat udah nyerah ke penghidup derempu ngagaya? If not, you can today. Ente nak kita nak oleh Because he loves you laban Jesus nak rindu ke kita. more than you can possibly ever understand. Inah ngeluwe age ari ya tidak faham kita, ya tidak temu kita. Today, Jesus showed us Sari tu Tuhan Jesus ngayan ngagay kita. the spiritual reality of being a sheep without a shepherd. Ianya pasal penghidup rohani ti aman-aman ya orang ti nak nemu Tuhan Jesus atau ke nadai gemala ti ngemata ke bedus. And he turns to all of us. Lalu Tuhan Jesus merniang ngagay kita. And he said, the harvest is plentiful, Lalu Tuhan Jesus madah umay udah mansau. Lalu ngunau orang ti ngetau ya. the workers are few. Tang mimiat orang ti ngetau ya. Pray to the Lord of the harvest Bersampi ngagay Allah Ta'ala. for workers to go into the harvest field. Awak kamayuh pekerja ngagay umay ngetau umay tu dah mansaunya. This is the word of God. Tok mahal kajakut Tuhan. I give it to you now to bring home. Thank you. You're welcome. Yes. Aram semua kita berdiri. Lebuh maya kita berdiri, perhati kajakut gambaran tidak kena ya. Ya, gambaran tidak cukup balat padas. Tulis tidak kena oleh Tuhan Yesus. Gambar ke satu kita medak. Ianya penghidup manusia tik nadai Jesus. Baka bedus tik nadai pengibun. Baka bedus tik nadai pengibun. Sida yang nadai daya. Lalu sida etiknya di mangsa. Aku nak kalak medak gambaran tik medak ya tadi. Tangnya diambil ari lekanya ku asal ku ya. Ianya bedus tik bakanya nak nyala-nyala. Bakal kulit dicari hari isi ya. Bakal kita itu nite siapa kalak nite nama kulit rawang kah, kulit ulal kah, tahu kah?
squirrel, tupai. Baka kulit tupai, orang kenitiknya. Namarti jakoknya dah. Nya udah ready dipanggang orang. Dan gambaran tidiayan kaya. Terima kasihnya Wahyu ti cukup besar pada zaman. Tuhan Yesus. Ia nyerah ke belakangnya. Kita dikelak mendak Passion of Christ kan. Bekeni korang nyibat Yesus. Nak nyalah-nyalah bakal orang tik nyariak kaya. Kulit ya. Ari isik ya. Lalu teh kena bedak ya. Nyak nyalah-nyalah Tuhan Yesus. Udah malas semua utainya. Kulit Yesus. Dicariak ke. Hidup-hidup. Tegal. Dekat nyelamat ke kita manusia. Awak ke kita bisa pengibuan. Ukai bakal. Bedus. Tik nadai pengibuan. Udah nyak gambarannya. Udah kita ini ibuannya. Leka jakuk perhati ke leka jakuk ya. Kita nak ulah berkongsi ke. Pasal pengerindok ya. Pasal kawal nanti kita nadai kawal. Tangagai kita itu bisa kawal. Now Jesus. Kita selalu nyebut untuk nama arti ya Kristian. Okay. Kita itu bisa kawal. Kita yang megak bisa hati itu nyebut. Leka jakuk kena Tuhan Jesus gambarkan maka umai. Umainya besar. Umainya udah mansau. Tang dadai. Pengetau. Besampi. Ngagaya. Te. Empu umainya. Ngajuang. Pengetau. Menyadai. Nama tersebut. Kita bedak kita dia. Tuhan gigak pengetau. Tuhan berniang ngagai kita. Pengetau. Jadi ke pengetau. Ya nerangka mayuh macam keadaan. Banyak kenyak orang tersakit, banyak kenyak orang kebiak, banyak kenyak orang hidup, banyak kenyak orang kelaki, banyak orang kenyak busy, orang kemayuh nal pengawal. Dalam semua keadaan penghidup kita itu bisa kawal ngau Tuhan. Kita boleh dikenal Tuhan. Tahu aku Tuhan. Awak ke kita jadi kepengetahu. Bak umaya. Terima kasih kepada Reverend John. Dia cukup pada mendedahkan. Ya, di muka. Lalu ngasuh tanya cukup jelas daripada kita. Ya, indah dan manusia yang kau dalam ngagai jaku asal tadi. Tuhan Yesus tu penghidup kami. Awak ketiap ikut anak nuan bisa kawal nuan. Nemui saya hati nuan. Lalu nyebut Tuhan tahu aku awak aku jadi kepengetahu. Jadi kepengetahu terkena nuan bak umai itu dah mansau untuk Tuhan. Indah orang tik paling semak ngagi kami ngau kami atau berdau nemu nuan. Bak nual kami ke bekerja. Bak nual kami ke bersekolah. Bak nual kami ke kursus. Indah jiran tik berdau nemu nuan Tuhan. Dini nual kami. Bantu kami jadi kepengetahu terkena nuan. Laban orang tidak nemu nuan kulit sidak ya bakal kuda dicari. Lalu nanti aja api neraka ti api ti kekal belama ngangos ke sidak tinggal suap ngelek sidak bergeriat ngasai dempa apinya. Dan kami tu bisa pengelindau, tu bisa kawal nuan. Awak ke kami penuh ngau pengerindau dikena nuan jadi kepengetahunya Tuhan. Jesus tu penghidup kami. Tu penghidup kami Tuhan Yesus. Tu penghidup kami Tuhan. Ciptaan, Kau pilih kami jadi keluarga-Mu. Kau panggil kami jadi anak-Mu untuk selamanya. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah
Tuhan tu. Sitik gambaran ti terus datai gagay ko belamaya. Ia nya gagay orang. Ti bedaw mo Tuhan baka kulit. Jelu ti ditarian. Ari sida ya nanti ajak ke depan. Menjadi dalam Tuhan. Ti kita ti bisik kawul mo Tuhan. Dekat nyebut Tuhan, awak kaku nagang utainya. Awak kaku dikena nuan jadi kepengetau. Awak ke sidak tu amat datai ngagai juru selamat nuan. Awak ke sidak enak bakal jelu ti udah di titik kulit. Tang awak ke sidak yang nemu nuan juru selamat. Hentinya hati kita nyebut temunya itu. Bak pengiruh aku Tuhan di nu aku. Bak nol aku kekerjaan nuan ngena aku. Bak aku tanya di suri rumah tangga nuan ngena aku. Bak nol aku ke bekerjaan nuan ngena aku. Bak nol aku ke sekolah nuan ngena aku. Bak pengiruh penghidup aku Tuhan nuan ngena aku. Bak semua keadaan penghidup aku Tuhan ngena aku. Nanti nuan ngasai ke darempu. Kadang-kadang oleh Tuhan udah diri ke jari kita. Ike ujir diri ke tinggi-tinggi. Haleluya. Amen. Haleluya. Ini cita-citaku. Yes, itu cita-cita kita. Itu cita-cita kita. Diri kejari kita hingga Tuhan. Bala anak sekolah. Bala orang bekerja. Bala tiap keadaan hidup kita. Amen. Hidup bagi amanatku, naikkan pujian bagi Untuk cita-cita penghidup kita itu jadi kerja bersama amanatnya. suku bangsa. Awak kesenia suku bangsa. Oh yes, selamatkan kau Tuhan Tuhan. Pujian bagi namamu. Ku berikan semua untuk impianmu. Serahkan semuanya untuk keinginan asalmu. Bukan lakukan segalanya bagi sukacitamu. Ku berikan segalanya. Ku berikan semua untuk impianmu. Serahkan semuanya untuk keinginan asalmu. Bukan lakukan segalanya bagi Sukacitamu ku berikan segalanya. Ku berikan semuanya untuk impianmu. Serahkan semuanya untuk keinginan asalmu. Ku kan lakukan segalanya bagi sukacitamu. Ku berikan segalanya. Ku berikan Ku berikan semua untuk impianmu. serahkan semuanya untuk keinginan asalmu. Ku kan lakukan segalanya bagi sukacitamu. Ku berikan Segalanya berikan segalanya. Awatkah hidup kita kerja di tiap pramuya hari asal ingin dekat meri lalu dekat ngerindu ke hati Allah Ta'ala. Lalu kita nyebut Tuhan
Tuhan, aku dekat rindu hati Tuhan, Tuhan. Aku dekat rindu hati Tuhan. Awak hidup aku tu Tuhan. Dia jaga kangau Tuhan dari asal. Yes. Ngagai kita tinggal saya keteguknya. Aku ngasuh kita datang ke mua. Kita bisa sambil bergulai. Bergulai dengan aku. Aku enggak diri ke jari. Datang ke mua. Okay. Ngagai Tuhan. Amen. Lalu kita nyebut dalam pengiruah kita. Dalam pengiruah kita. Dalam nol kita kerja. Dalam nol kita bersekolah. Ini nol kita nyebut Tuhan tu aku. Aku dah kanitia ke enam orang yang pengendiri. Laban tu utara kita. Tahu Tuhan. Aku kan kena nuan Tuhan. Aku kan kena nuan Tuhan Jesus. Haleluya. Aku kan kena nuan dalam semua keadaan. Perhatikan kerjaku untuk tadi. Okey, indah semua kita ke. Okey, pastor, baik sudah kita ya. Amin. Nuan nemu. Tinggal kerjaku yang tadi. Siapa tu lihat berkongsi kata. Kita itu bisa kawal ngau Tuhan. Lepas kita itu bisa kawal ngau Jesus. Kita nemu kangau Jesus. Kita nemu kering pengerindu Tuhan Jesus. Church. Awak ke kita itu nemu kangau pengerindu Tuhan Jesus. Nyebut tu aku Tuhan. Aku nanya kita baru. Adakah kita bisa pengerindunya? Binga orang tiba dah nemu Tuhan. Kulit sirak bakal kuda di titik dia tu. Ngantik aja di panggang. Tak mau tidak pernah yang kita nyebut aja, oh Tuhan aku kalak ninganya. Lalu awak ke sidak nyen aja. Anyuang sidak nyen. Tuhan ngangau ke semua. Where are you when God call you? Dini nu kita ilmu Tuhan ngangau ke kita. Lagu chorusnya baru. Lalu meri peluang ke bala. Kita nyebut Tuhan tu aku. Kena aku. Berikan semua untuk impianmu. Serahkan semuanya untuk keinginan asalmu. Ku kan lakukan segalanya bagi sukacitamu. Ku berikan segalanya. Ku berikan semua untuk impianmu. Perhatikan lagu tu. Serahkan semuanya Where are you when God call you? keinginan asalmu. Dini nu kita oleh Tuhan buat Tuhan ngangau ke kita. Lakukan segalanya bagi sukacitamu. Ku berikan segalanya. Berikan Church, semua Dani. untuk impianmu. Gereja Dani. Serahkan semuanya untuk keinginan Wake up. Lalu perniang lagi umai. lakukan segalanya bagi sukacitamu. Ku berikan segalanya. Jesus Nuan berdaati anak Nuan kepamuan itu Tuhan. Nuan berdaati si rakyat. Dia nyebut dalam semua keadaan aku Tuhan. Dalam pengiruh aku, dalam nol aku ke bekerja. Aku nyebut tu aku Tuhan. Kena hidup aku. Tu hidup aku Tuhan Jesus. Kena aku jadi kepengetahuan Tuhan. Kena aku jadi kepengetahuan. Kena aku jadi kepengetahuan. Laban tu majuluk nuan dari asal Tuhan. Tu mah keingin nuan. Ianya awak kehidup aku tu Tuhan yang nyenang hati nuan.
Menyenangkan Tuhan. Anda bersampai ke orang demua, bersampai ke derempu. Dia buat tahu aku Tuhan. Tahu aku Tuhan. John, you want to pray? We received a very balanced message from the Lord today. Terima laka jako ya ti cukup seimbang begitu. He loves you so much. Ya rindu ke kita amat-amat. He loves you from his usus. Lalu ya rindu ke kita ari dalam hidup yang Don't ever forget. adang sekali-kali kita lupa kenya. But he also needs you Lalu ya megak nguna kita. to go and be his workers. Lalu jadi ke bekerja ya. One plant at a time. One plant at a time. Lalu siti pramuya ngagai kita. One tree at a time. Lalu siti Pohon, satu pohon sekali. yes, One person at a time. lalu siku-siku orang Tell them. padah ngagai sida. That's how he did it. Lalu nya cara Jesus kerjanya. That's how we do it. Lalu kenya megak cara kita kerjanya. Amen. Amin. Let's pray. Awak kita sampai. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Yang firman yang baru dikasih. Firman yang sangat true. Benar. Terima kasih Tuhan atas kasih Engkau bagi kami semua. Kami sangat rindu hati untuk mendengar tentang kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Nya. Engkau sudah mengatakan, sudah berfirman bahwa waktu Tuhan Yesus pulang ke surga, Roh Kudus akan datang. Dan lebih banyak akan dilakukan dengan Roh Kudus di dalam gerejanya. Jadi kami mohon sekarang memenuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami semua bisa melayani di tanamannya. Tuhan Yesus, kami semua mengasihi Engkau dan dalam namanya kami berdoa. Amin. Amen. Amen. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amen. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amen. Tuhan Jesus, tu mah pengerindu hati kami Tuhan. Ianya awak ke penghidup kami, awak ke dalam pelayanan kami, awak ke ruang bilik kami, awak ke gereja kami tu Tuhan Jesus dalam setiap pengawak kami. Kami menyenangkan hati Tuhan Tuhan.
Oh, kami menyenangkan hati Jesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Awak kami terus nitiah ke panggilan nuan ari asal Tuhan. Ianya rindu katinuan. Jesus indah pemulai kami rindu untuk Tuhan. Nuan ngau kami, nuan nyumpulang kami, lalu kena kami nyadi ke pengetau bah umai itu dah mansau. Jesus, terima kasih. Berkat lekajaku nuan, lalu berkat pemulai kami Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus kami dah sampai. Amen, amen, amen. So Tuhan berkat kita semua. Pemanah Tuhan terus kau kita. Amen. Anda lupa sampai jaring goyah. Lalu, amen.